pati. Kata bengok di pamala tu kabenga na ulu ya pini. Kabenga Polyfest kita uli. Elava pegi mauto ngawe aki ana fatu atahini ko nga fonwa kuin salo te tipo tolu. Kawia ipe mono kabenga sio ke ko hiri kita taki ki apong-pongi. Look to your past to determine your future. Tauni mau tatau ke taanga o tuage pe tala alo au kama hopo mai ke malae o fa o katatau ke kabinga sio ke mohiri ke tataki ke apong-pongi. Kita Tabok. Betul. Bawa. Tokanga. Auckland. Year 13, 2024. Very last time. Come
ficar por mai tôi là mà qua với tôi là hika ko la ve he ni ka police tu ke ka ma tôi ta ma tu ko so mo pa le a to na se ni ko na mo ko ma ka mo foi ma pa ka ko osia tu ko to osia tu mo ko vale kono ako ya ke to ma tu Laione Suave the Auckland Girls Grammar. Ketawa Laione Guyai, ketawa mau pokoi ke malai o pa i kabel. Komea pole apia koni na nei ketawa. E apia ko peni taha e ua apia ko au kalani no stay store a Polyfest. Ko ka ke te aha mau tua. O wa o i te pa launi ke na iwa ya na fai. Tauni na tala mai ki mau ki hiki to hangi ko hiwa uso wa sa story. Pa o pe tabal. Ko ke foi a ko mea ta ko kamata i oruma. Si algo ke hiki fra o si. Na hiya hiya. O ke te aha e o pia. Mo tolo pe na mo tala mai ki tau aro ka sa story. Again, ko report ki pa nau to bang mo. Mau ngata pi bang noa kai mau mo kwala ki. Ko te au ia ai fika toto. Ta to ran si to na ia ta tunia. Ko ia 13, ia 12, no ia 11. Ko ka ki kau ta tunia. Pa mau pe unga pe to bang noa kai o que se há que há dia ko wilo ba la he hara ki ko to pa to nga ya ko ta mai ko di to foi to ko ni mai ai ko foi mani pe ko pa ki ki ha mo fa ta nga ta ki ba ka ki fai ko ma fo ki ko ni ko wilo pe pese ki te ni ai wan no foi to nga wi ke ko ni ta ki wi ta ha i mau fai mau ni ta hani pe ko moto e apia ko per Augusta e Augusta e ma pe ai mau e ta ko ai kavei ai mau ha mo ya ko ya tu ki pa na tanga dai pa ka o ai mau bes la lo te que la ve pe ai palome ape te Lao. Ya mau buat PMnya ketua tim menangani edukasi sukarasi. Tu yang pokok ya MC kita pada hokot atau ya mau. Pas pasimay naway asay tete ke mahuang tapoong. Kaya mo tete lang hau mga family tato. Kasamalo ko fay naway pamong me vai pe family ai ngai family ko me na tau fatatali ki ai kita mamata ki ai pa tawa o mai ki he fra osina o tau por kalama pe ai tai ki tai fa loloa ko e fo ki o ngai me a ofa i tai nini pe tu le va ki fai ki kau ke le fai ha fra osina ta to tai tai no ko kamalo i a tai pe ai DJ ti ma alahi o lo to kalani pas mai tai ke konga ke DJ ni pe pe fo ki ke faita masani pe mo tu pulo tu live stream o ne heni mo mai mai ele te mo asmai ke Facebook ha bombom ko ya ai fa malo ke to nga o sia si ko ni ta ko ni e fa ho ko atu e he fa ya ko ai fo aki o e tau a pale ki he fia fini ka ta ho ko atu ki no fa osi ko ya pe to fa tu. Thank you.
Kole ke ko whanga peke nai tau whatafu o no whaket me mo ani. Nā tau mua ke whakahoko koe ngahi ofa koe nai. Lungai tau toluk mai ahe pale ni. Kono whakakatoa koe tau ofa. Nā te unga mo e whitu ate hiwange au ono. Koe ofa e whanau mai punake, nau vai o si e meo mahisila. We hope that within the sila, all our lovers in it. And we hope that e lava hoki koilole, hoki kapaino, e lava e sila koe ni aia fuaki ai ni maafe maa nau vai. Koe tau kautana wha, o honga pito kia matolu ho mo silava mai o tae mau whaiva. Koe mau ilo ka pau keke mo kau mai, he kai ke lava mau whaiva, pē keke maa lia ta pau ia. So, kautana wha, koe banga taha whēni, ke si whakalava ki o mo utu ho mo whalele angi ki o Girls. Koe tau DJ ko ke ahoni o ku totongi moia pe pape ke ape ne sila o ia DJ o fa pe lava he. Lewa o whakaponga e atu ai ofa mo honga ia au pita whamawa ko ke whaiwhekau. He tukane kai ni mo ne ngahi mo ua ke hau o lotui mo tāpua ki e nau Fiefia nei ki he ahoni. Koe toi nā, mātua tau i whānau, o whakakokia ki he api ako, ke whakakato aki ai ngahi ka venga koe ni ai whānau ako, ka hoko mai. Ke mau e nau, ki he aho whaiva. Pea koe toi ngā, koe tahawhi ni mange au, pea koe ia e whakakoki ke whakalava ake nau. Koe ia pe malo. Ke whai tau rotu, kore peke ke whakafonga te ngai mātua, e whamālo ko hi koe ngāwe lahi koe. Ka moe tua ka whio i tau matolotonga. Kore peke whanga e whatapuna e kamata ke whiri ana koe ni. Ka peke whamālo no pe. Ke kau whai ako, ke punake, ke whanau ako. Ngāwe lahi au pitu ku mō whahoka. Koe mauna whakoi me tonga, kake mau toi mapata matua hangai whaiwa māu pehe mo māri au pitu. Koe tau toa pe koe pokalama e potunga au e tōtōpū, whai ai nai pokalama koe ni. I whatongai koe koe pure mā whanua wawau, koe te whatongai au, he koe whaiwa wau toki hanga pe whawiki pe ua. Whai koe kātoa koe ni. Whamālo atu he kei lawa e whanau koe ni nofo muri e nau lawa o lea e lea whatonga e nau hiru. Nau lawa hiru. Whamālo atu e nawai, nau lawa bile e nau lai. Whamālo ke ngau whai ako,
malo pito e puke kau whanau. Ko ka mea whai ngofu ai, e ngau ki mo whai. Ko whamalo ke ngai mātua, malo pito e tokoni, ka mo e pōpō, e nau whanau. Ko mamata ke fukakai toko lahi au pito, fukakai tonga ko nau nofo koi e ni. Nau nofo koi tonga, ko hiu, tong kakai ko ale tai mea ni horo. Ege, ko whamalo, malo au pito. Whai kau nau ko whamalo ke kau tama koe nei kāna wha. Mari o pito e mutatake e pokal ma koe ni. Ko hidai pio tua. Ko lawa e le pokal ko tala manuat. Manuat me kātuanga e au tonaki. Kau whaateki ki tau tohi whikau maki. Ko kumala nung tau iai. Tupe tau patau rotu tuku. Fiefia, mon bea e whawhora, Fiefia i ti mawai pe. Ka huaki mai e whanau koe, whakakato nau whatomia e ahaka hoko mai. Ka whoki hao ki mautolu, ma ngai api takita, maru i mau mo'i i pō koe, e teke se tani mani ngai o i. Kresa i ki ko si sukalais, o whae o tua ka tamai,